Evo ga jedna aktualna tema. Evo kao što vidite sve je belo. Što bi Aca Lukas rekao, oko mene sve je belo. I -6 stepeni otprilike, evo sneg i ne topi se apsolutno bez obzira što sija sunce i sad već zalazi. -6 stepeni otprilike i ja ću probati da upalim ove moje traktore. Paljenje traktora u sred zime ne smatram nekim inteligentnim postupkom, ali ja to sa razlogom radim. U suštini samo me ovaj MTZ Belarus 820 me interesuje, pošto pomalo troši ulje, ne puno, pomalo, recimo litru u sezoni, možda 1,5 litru otprilike, ali ja nemam puno radnih časova. I u zadnje vrijeme sam primijetio da malo i vodu troši. Sad tu ima milion razloga, da li je čep, da li karter pušta, da li u cilindre pušta, bla bla bla, truć, ne kaplje nigde, to je sigurno. I ajde onda barem da vidim kako pali. Ako pali onako ko što je prepalio, onda tu nema zime bez obzira što je zima. Ako to sve prođe, onda ćemo čak i IMT da probamo. S njim nemam nekih problema, ali ajde vidim. Tako da, to će biti tema ovog današnjeg videa. Inače, ako ima dosta snimaka kako pali traktor, ako hoćete pošteno to da uradite, pošteno da pokažete, znate, ja sve pošteno radim na ovom kanalu, onda ovako pokažete da nema tragova, znači niste još ulazili. Evo, sneg je pao juče i prekjuče, evo, nema nikakvih tragova. Nema nikakvih tragova od ulaska, znači nije još unaprijed paljen ni ovaj, kako se zove, ovo nisu moji tragovi, ovo su neke mačke, tako da, ajde vidimo. Inače, pre kako je palio ovako, nisam ga nešto upalio na ovim hladnim temperaturama, ali iz trećeg puta bi trebao da upali. Znači, prvo 2 puta samo da zaverila i treći put da upali. Tako da, ajde vidimo. Ajde, ulazimo onda. Evo, i ovdje ću vam pokazati. Oho. Znači, nisam mogao da otvorim, ajde da donesem malo tople vode. Evo, bravo, se zaglavila. Ajde vidimo šta će. Neće uspjeti nešto. Opa! Da vidimo. Evo, sve suvo. Ajde vidimo. Dobro, ima kontakta. Ajde vidimo šta će reći. Iz trećeg puta sam rekao. Ajde vidimo. Da vidimo šta će reći. Ajmo drugi put. Ništa. Ajmo treći put. Ništa. Ajmo četvrti put. Ura!
to je to što se tiče Rusa. Ajde onda da vidimo IMT. IMT ću vjerovatno morati na Schraff Ziger da palim, pošto neće ovako na kontakt. Evo i ovdje. Nema tragova od ulaska, nisam ulazio, nisam ga napred zagrevao. Ajde idem, op. Evo ga, sve suvo. Sve suvo, ajde idemo. Ajde onda ulazimo. Evo sve suvo. Sve suvo unutra. Ovo je veštačko đubrivo, ovo nije sneg. Evo, usred posla me prekinuo ovaj sneg. Ajde idemo. Evo ništa, evo suve pedale. Ajde vidimo, čisto sumnjam, prosto ne vjerujem da ću uspjeti preko ključa da ga upalim. Ovo je malo zaleđeno. Ajde odmah. Odmah da pripremim teren. Da se izbacim iz brzine. Ok, može. Vidi. Uvatio ga. Ali iz prve neće. Ajde probamo iz druge. Ajmo. Neće iz druge. Ajmo iz treće. Iz treće neće odavde, morat ćemo Schraff Zigerom. Ajde Schraff Zigerčiću. Desi. Evo Schraff Ziger. Ajde. A što neće. Ajde još jedan Schraff Ziger, ajde, drugi pokušaj. Bog te. Ajde. Ajde akumulatoru još malo izdrži. Za malo. Ajmo, još jedan pokušaj. A ovo koji je ovo bio 5. 6. pokušaj, nemam pojma, ali upalio je. A sad vidim, bez kvačila to slabo ide, gusto ulje i sve, ali dobro upalio i ovaj. Šta kažete na akumulatore, dobri su, a? Barem je to dobro. Ništa, evo vidjeli ste, IMT bi lakše upalio da sam iz kabine palio, pa malo nogom da sam dodao gas tu i tamo. Ovako nije teo, baš onako na Schraff Ziger odmah da uvati, ali okej, -6 je napolje, stvarno je hladno, nisam palio, danas je 8. januar, ja nisam palio negde kad sam 29. 30. 29. Ma još pre. Kad sam, ne, 24. decembra sam zadnji put bio tamo oranje, onaj stajnjak kad sam zaoravao. To je 24. bio, tako da ima već 2 nedelje. Tako da to je to ništa, ako neko ima iskustva s ovim Rusom, gdje bi, je li to normalno da treba dolivati vode? Nemam pojma, 1,5 litru sam dolio za godinu dana. U godinu dana korišćen 1,5 litru. Znači ne kaplje nigde i ne diže nivo ulja
u motoru, ne znam šta bi tu moglo još da bude. Tako da ništa, ja čekam ovo vrijeme malo da se poboljša pa ću nastaviti oranje. Vidimo se.